Ikaze kuri mwese muteze amatwi Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye, tubaha n'ikaze mu ko twabateguriye mu ijoro ry'uyu munsi ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2026, tunaboneraho kwisigura kuba tumaze kanga tutabagazeho update, ariko si kubw'impamvu zacu ahubwo ni kubw'impamvu z'ikoranabuhanga ritari rimeze neza, ariko twagarutse kugira ngo dukomeze tubakurikiranire amakuru hafi kuko nco tubereyeho gukomeza kugenda tubakurikirana amakuru gatanu kuri gatanu, kandi amakuru yizewe muzasanga kuri Tuzarutsinda TV ndetse no ku Ndodo TVN. Rero tudatinze mu magambo, reka tube twabagazeho ko zifashe ku mutekano ukomeje kugenda uzamba iwacu mu misozi miremire y'umurenge. Ubwo twaherutse kubagazaho amakuru twavuga yuko ingabo za Nyamusaraba ziri kumwe na FDL z'umuhungu wa Habyarimana ndetse n'Akayumba Nyamwatsa ko zateye za Kajembwe, ko zari zimaze gushika mu mihana undi mwanzi mwinshi atera aturutse mu bice bya Mitamba naho akomeza kugenda progresse yegera imihana y'abaturage. Rero ku munsi wa nuko byifashe, umwanzi yakomeje kugenda yisuganya biyegeranya, hari imitwe nyinshi ya za FNL P5 irimo amashaka menshi atandukanye, Wazalendo, FDLR, Imbonerakure, leta y'u Burundi, leta ya Kinshasa, bose bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'abanyamurenge mu misozi miremire y'umurenge. Kuri uyu munsi wa nuko byifashe, umutekano we ntabwo umeze neza, ntabwo wifashe neza kubera yuko hari abaturage bagiye bava mu byabo bahunga ibitero biremereye byakozwe no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, harimo imitwe nyinshi itandukanye yishize hamwe kugira ngo ikomeze yice abaturage b'inzirakarengane. Tube twahera ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo habaye imigwano ikomeye mu bice by'Indondo. Amakuru yizewe ni uko umwanzi yabashije kugera ku Muramvya neza, yinjira mu muhana hariya ku Ijimbo. Umwanzi yari amaze kuhagera, mwabonye amafoto menshi bifotoza ku byapa byo ku Muramvya. Yego ari amakuru kuri nanje mu makuru atohoje nuko ku munsi w'ejo umwanzi yabashije kugera ku Muramvya. Rero ku munsi wa none uko byifashe, umwanzi yageze ku Muramvya agera za Kajembwe, ibyo bice byinshi bagiye babigeramo. Iyo ni imihana y'abaturage yari isanzwe ituyemo n'ubundi abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge batuye i Murenge. Reka tube twabagazaho ku munsi wa none uko byifashe. Ni ukuvuga yuko ku munsi w'ejo nibwo umwanzi yatibutse za Muramvya, arahirigwa yirwa yidegembya, azi yuko yafashe Muramvya nta kindi kintu gisigaye, yuko barusha MDP imbaraga kuko barusha na effectif bwinshi. Rero babonaga ubwinshi bwabo bakibwira yuko bayirusha n'imbaraga. Muri tekinike za MDP twigwaneho, nabo ntibakenera guhangana gukiza ubu riva. Rero ku munsi w'ejo baje kuhirigwa. Muri iri joro ryari rikeye ku munsi wa none haje gukorwa operation yateguwe na MDP bakoresheje ingabo zatoranyijwe za Special Force, zizakora operation ikomeye cyane haramuhana kuko hari n'abasore bahaza ari iwabo, haza gupfa ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zari zimaze gutibuka muri umuhana wa Muramvya. Aba ni amakuru yizewe nuko hakoze operation nziza itaraje guhira uruhande rwa leta ya Kinshasa. Iyo operation yaje gukorwa za Muramvya niyo yaje gutuma izi ngabo ziva ku Muramvya. Ku munsi wa ntambara yigeze ihaba mu by'ukuri, aba ni amakuru y'ukuri. Gusa hari amakuru menshi mu gihe cy'intambara, haza amakuru menshi utugara tundi dutanga amakuru atandukanye, ariko amakuru yizewe mpambwa n'imboni zanje ziri za Muramvya yemeza yuko uyu munsi nta operation yabaye, kandi umwanzi bwazutse yikuye mu muhana aja ruguru y'umuhana hejuru y'amazu yo ku Muramvya ahantu bita mu Rushimisha. Aho ngaho niho haherereye umwanzi, ariko kwikura mu muhana wenyine bugaca mu gitondo adahari ni ukubera yuko bakorewe operation ikomeye ya simusiga. Ntabwo bikuye mu muhana kugira ngo baduheze nka gift cyangwa se bahikuye kubw'ineza, ahubwo nibyo babonye muri iri joro ryari rikeye rishira ku munsi wa none. Ni ukuvuga ko baje kubahurira n'uruva gusenya, haza gupfa ingabo nyinshi. Rero babona yuko batosa kandi kubyihanganira, bahitamo kuva mu muhana rwagati mu mazu, bahereye hejuru y'imihana ahantu bita mu Rushimisha. Ku bazi ku Muramvya muraza kumenya ibyo bike. Ni ukuvuga yuko ku munsi wa none nta haduyi uraye mu muhana wa Muramvya, ahubwo haduyi aherereye hejuru mu muhana ahantu bita mu Rushimisha. Ndetse na za Kajembwe nk'uko haduyi yarahageze, ariko naho baza gukubitwa cyane nyuma yo kumva operation n'ubundi yakorewe hariya za Muramvya n'ibindi bice byinshi bitandukanye. Nabo baje kuhikura bahereye hejuru ya za Kajembwe, ariko Kajembwe nyirizina mu muhana nta mwanzi uhari. Ni ukuvuga yuko MDP twigwaneho haje kubakorera umuti na bado mu by'ukuri muhumure mukomere. Haduyi aracakubitwa, haduyi aracahondwa cyane. Arabona numvishe utuga dutangira kuvuga yuko ngo kera ngo abasaje ngo ko baraja ngo kuvugana n'abarundi, ngo abasaje bagabanya mbere yuko baje kuvugana na leta ya Kinshasa kugira ngo babatuze mu mahoro. Nta leta ya Kinshasa yituzaniye amahoro mu by'ukuri. Ibyo ngibyo ntimukazane urujijo mu bantu. Leta ya Kinshasa uko igenda yica abantu umugenda. Niyo mpamvu nta mutekano dutegeye mu butegetsi bwa Kinshasa. Umutekano uzava mu maboko y'abana bacu MDP twigwaneho. Rero iyo operation yarayikozwe za Muramvya niyo yaciye intege cyane uruhande rwa leta ya Kinshasa, buje guca mu gitondo bikuye mu muhana nyirizina. Gusa umwanzi nubwo akomeje kuba mwinshi, ariko azakubitwa cyane. Ntabwo Indondo izafatwa, Indondo iranyerera. Umurundi azahahurira n'ibikomeye cyane, azakubitwa ku mpamvu yuko Indondo hafite ba nyiraho kandi bakomeje kugenda bahagwanirira.
batazemera na gato ko uruhande rwa leta ya Kinshasa ruza gukora ubwicanyi kuko rubishake. Nababwiye ngo na bado umwanzi ntarakubitwa, umwanzi ntarahondwa, nyuma y'iminsi ingahe uyu mwanzi wese wawisuganya mu bice by'indondo ntimuzamenye iyo yerekeje, kuko n'ubundi M23 AFC muri rusange ntabwo iryamye, irajwe inshinga n'ikibazo kiri mu murenge c'umwanzi ukomeza kugenda yisuganya akura abaturage mu byabo. Ikintu kimwe nababwira nuko uyu mwanzi wese mu minsi itari myinshi timuzamenya aho acenga, kuko AFC kiyegeranya imbaraga zizatabara imurenge hakabaho, kandi hakabaho ntabwo turi munsi y'amategeko ya leta ya Kinshasa, turi munsi y'amategeko y'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bwica abaturage b'inzirakarengane. Uko niko byifashe, ndangije mbasoreza mbabwira yuko urugamba tuzarutsinda uko byagenda kose, nubwo umwanzi adukubye, ariko kandi haracari amahirwe yuko urugamba tuzarutsinda. Uyu mwanzi wese waduhagurukiye yifuza kudukura imurenge mu minsi itari myinshi cyane, mu minsi itarenga icumweru ntimuzamenya iyo yerekeje. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje gukoresha n'amapropaganda, bagenda bereka yuko ngo intambara ngo aho izagana hose ngo ubutegetsi bwa Kinshasa buzayitsinda, ngo intambara ngo aho izagana ngo dukwiriye ngo kwaga ngo tukegera ngo ubutegetsi bwa Kinshasa ngo tukegera ngo iyo leta yatumazeho amatungo, ngo iyo leta ngo yayica ababyeyi bacu, mu rwego rwo gukomeza gusarika abantu bakoresha za propaganda muri bene wacu, bagenda berekana ibintu bidafite shinga na rugero. Rero iyo propaganda kirakoreshwa cyane, ariko ico nababwira nuko mu by'ukuri muhumure urugamba tuzarutsinda mu minsi itarenze 4 itarenze 3. Uyu mwanzi wese aribagana mu cindondo, nje mfite amakuru y'ihumure yuko nabahumuriza mu by'ukuri imbaraga ko ziraza imurenge zigakora akazi zigasafisha uyu mwanzi wese ukomeje kwica abaturage b'inzirakarengane, nubwo bakomeza kugenda bakoresha propaganda y'ibinyoma ngo bagwanye hehe ngo bacubagije za Kirumba. Ntabwo yuko haba mu Kajembwe haba ku Muramvya haracariho intare za Sarambwe, haracariho Amadubu yakoze operation mu ijoro, ntabwo yayikoze ku manywa, uje guca mu gitondo umwanzi wenyine yikuye mu muhana. Uko niko byifashe n'amakuru ari nijoro, mwakoze kuba natwe, mwari kumwe n'umunyamakuru Pascal Kamunyaga, ugenda ubagaza amakuru 5 kuri 5, mwibuka gukora subscribe, kandi tukaza mu kikora mu kutubategurira umunsi kundi.